Healing is a part of our salvation. Iti panakaagas, parti iti panakaisalakan. Or naipakuyog iti healing iti salvation. Package gift. Iti salvation kada tayo in Christ, ada iti healing. So healing is a part of our salvation. So if you have received that salvation, no naawat mo na dyan nga salvation, you have received that health or healing. Kailangan nga mo lang ibagbaga nga you are saved in Christ. Ibagbagam nga you are saved, ijay saved nga word, salvation, na yun na ti healing or health. So mabalin mo lang nga ibaga nga you are healed or you are helped. If you are saved, then you are healed and helped. Okay, so i-prove tayo na dahil the Bible nga healing is a part of our salvation. Hallelujah. Umano na kita ando the word nga salvation, iti Greek word, salvation. Iti Greek word, iti salvation ket soteria. Soteria. Okay? Kahit nasawan ti soteria, iti Greek, kahit nasawan rescue, safety, physically or morally, deliver or deliverance, health, salvation, save, or saving. So, nung makita tayo dyan, nga kasayagayam ti kahit nasawan ti word nga salvation, adagami dyan ti health. Kanayon na gayam ti health. So, kung na tayong na-receive tayo salvation, na-receive tayo kumati health. Na-receive tayo iti deliverance. Because salvation is deliverance. May sapay na i-save tayo. Na ipan tayo di ay safety nga place. Iso ibaga tayo nga we are saved, kailangan nga makita tayo amin the meaning na the salvation. Healing is a part of our salvation. Hallelujah. Nawaminsan ado iti believe nga they are saved, nga handa mapan de impierno, naisalakan dan, pero ti problema ide, the salvation. Hanmo nakita nga talaga tinakaisalsalakanam. Dahiti problema nga may sa ijay, agkun-kuna nga na-save. No kunam nga naisalakan ka, babaen ka ni Kristo, nakaisalakanam nga rud ngay. Ti kaaduan lang nga ibagada, impierno, nakamapan di impierno numatayak. Jay lang. Pero ti salvation gayam, nalawa ti kayat ng asawan. Nagadu gayam ti nakapaluob, ijay nga salvation. Nga kailangan nga makita tayo. Nga nung naawat tayo ito salvation, naawat tayo malang dagijay daduma. Kailangan nga makita tayo diay, tapno i-fight tayo. Ilaban tayo. Di pa nakaisalakan tayo. Agbalin nga helmet of salvation. Di ba? Tapno maprotektaran tayo ti amin nga attack the enemy. Okay? So now, that is the meaning of salvation. So nga, healing is a part of our salvation. So kitaan tayo nga, sino tinangiyag salvation tayo? Of course, ni Jesus. In Matthew chapter 1, verse 21, makita tayo nga ni Jesus tinmay
nga mangisalakan. So nga, no isuna tinmay nga mangisalakan, isuna mo't lang tinmay nga mangagas because salvation can healing go together. Matthew 1:21. Ito di ako nanti angel, kani Joseph. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Sino tinai-proclaim nga Savior, nga mangisalakan kada tayo di basol? Ni Jesus. So, no inman ni Jesus nga mangisalakan kada tayo di basbasol, the same nga isuna di inman nga mangisalakan kada tayo ti saksakit nga fruit of sin. Kanang ko ibagbaga kada tayo, nga tinangrugyan lang ti sakit, di nakapasok di basol kini Adan, ija lang nga pinmasok ti sakit, ija life tao. Isu nga, nung maikat di basol, nga ramot itinagsakitan ti tao, nung maparot da jay, or nung makat off da jay nga sin, ija life tayo, may katjeramot na diyay, matinag jay fruit na nga rin. At ti fruit ti sin, kapinmasok kini Adan, sakit. Lunod. Kenda dumabay. Ti ramot, wano tinangrugyan ti sakit, ijebiyag ti tatao sin. Halang nga jay personal sin, ti tao. No dikitli, dadjay sin, nga natawid ti tao kini Adan. Isu nga no umay tayo kini Jesus, Jesus will save us from our sin. Manipod, dyan natawid tayo kini Adan, makat of the jay, kaya nagijay personal nga basbasol tayo, nga inaramid tayo, maugasan diyay. Ket no mapakawan ken naugasan dagiday nga basbasol, gaputa binayadan ni Kristo, nayon na dadjay fruit of sin nga sakit ken curse nga mapugsat wano makat off. Isu nga no kunam nga you are forgiven, kailangan makitam nga you have health or you are healed also. Agkuykuyog ti forgiveness ken healing. No insalakan da tayo ni Jesus, iti basbasol tayo, kat nalinisan tayo, kailan makita mo't nga nalinisan kat sa sakit. Ulit-ulitak na gitoy. Uray inawat tayo ni Jesus, nuhan tayo makita, nga nakapaluuban da healing, nuhaan mo latang nga amuda jay, true revelation, kangag work. Tatilang iti Bible, ag-work laeng ti word, iti life mo numamam. You shall know the truth, saka ma-set free. Isu nga uray, inaaramid gayam ni Jesus na gitoy, nuhan tayo nga maamuan. Nuhan tayo nga maadal, antayo latang ma-set free. Isu nga, amin nga born again, nga nang receive ka ni Jesus, na forgive. Ti forgiveness tayo ni Jesus. His blood. Kailangan makita nga you are forgiven. And then if you are forgiven, sumarunong nga dapat mo nga maamuan, you have health and you are healed. Taawanan ti karbangan ti sakit, nga agyan ka na tayo, no na-forgive tayo. Pakita ka na kayo rin. Alaan tayo da mga verses. Ngayon basbasa tayo di. Salmo 103, verse 1 to 3. So nga kailan makita yung nga you are forgiven, you are saved from sin. Naisalakan kayon ijay, napakawan kayon.
And then sumaruno, nung makita yun ay, i-apply yun ay healing, tangay na ugasanak, napakawanak, gapukin ni Jesus matlang, naagasanak. Nasalon atak kasyay. Amen. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, all my innermost being. Praise His holy name. Verse 2. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Verse 3. Who forgives all your sins. Kitaan nyo dito Verse 3. Nga nang pakawan ti amin nga basbasolyo, and may bagada nga end, connecting word da jay, conjunction, connecting word. Ano mabalin nga ikatan di may isa? And, kunanay jay, heals all my diseases. Amen. Hallelujah. So makita yu jay, He forgives all my sins. Umunono na jay forgiveness. And then sumarsaruno jay forgiveness and heals all my disease. Numang forgive, mang-heal. Hanga mabalin nga mang-forgive lang kat madina nga mang-agas. Because nga rod, no insalakan da tayo di basol, nga ramot ti sakit, ikatuna di sakit, nga bungan ti sin. Hallelujah, kailan nakita yun na salvation is a part of healing. Part of health. Kailangan nga maamuan nyo na jay. Haan nga maamuan jay ulo. Maamuan ijay puso. Maamuan ijay soul. Spirit, soul, and body. Gana nga ag-change na jay 5 senses tayo. Iso nga kailangan i-meditate tayo nga kanayon. Adalon tayo nga kanayon nga you are forgiven and you are healed and health. Hangka lang nga na-forgive, naagasan ka pa. Hangka lang nga naagasan, nagbalin ka nga health. Hallelujah. Inikat na ka ni Jesus si jay sakit. Wano lugar nga ayan ti sakit. Inpanda ka jay place nga lugar iti salunat because we are now saved and safe. So, kailangan nga may sa makita yo nga adda akon ijay lugar ti salunat. Tani Jesus sa jay nga place. Amen. Idi dinatnag tayo ti basol na pantayo ijay place of sickness and diseases. But di na-receive tayo ni Jesus, inala da tayo ijay, in-deliver da tayo ijay from the kingdom of darkness, in panda tayo ijay kingdom of His dear Son, ni Jesus. So we are now in kingdom of health. Okay, praise God. Sakbay na nga, ipakita ka na kayo diay. Ada tayo palang iday, forgiveness. Tinmayan ni Jesus to save us from sin. Pero, di pa nangisalakan na kada tayo, di basbasol, nayon nagayam, di pa nang agas na kada tayo isaksakit. Another thing, nakitaan tayo Matthew chapter 2, verse 5, baging gana verse 10. Hallelujah. So, kailangan tayo nga magagaan na kituoy. Hallelujah. Amo yung gaya makasreceive mo lang tinadakil miracle. Diya pan agdengdengag. Iti healing, kasi may ganda kita. Ngam no dayhaan nga agdengdengag, handang makare-receive because awan jay faith nga mabuo. Tati pamati lang nga rod, mabuo no, ada nangag mo.
Amen? Isu nga, dapat uray no awan ti marikna nga sakit, umayak sin. One day, mausar mong turay ito'y. Amen. So, okay. Sumabanda yun dyan. Verse 5. Dahito'y di nangyari, nga di agsursuro ni Jesus, ije balayda. At adatin pandang paralitiko, kat isandang may sarak, in panday di bubong, pag naday di bubong, sa dabinutbutan kat in pababaday dayan ni Jesus, nga gisursuro. So nga di makita di faith. Tahanda nalaka ma-discourage. Gaasam na yun, naawit na upat na nga ng awit. Dehanda maisarak kaya balay, nagkita na iti paraan. Tapno may sarak na lang kaya ni Jesus. Dahil bang kita ang ti faith. Iso nga no, dati faith ti tao, ado ti kayat na ti maagasan, but no minsan, awan ti makita mga faith. Because, kasper nga na gito healing service, that manitir so nakapan. Nya, numayat tiriknam sa kamapan, hindi ka saruay. Ngam na gito'y madmadi, napanda. Amen? Kaya tinaduma, si ka nga minister timapan. Pero ragito'y haan, isuda tinapan, ije service. So ano apay nga ado ti magagasan ije kukrusade, kasi kasday, nga ure nagrigat, in panda na ije paralitiko ijay, nga ure nagrigat na kumanga ipan. Sign iti faith diyan. So now, iti in panda na ito nga paralitiko, iti makita ni Jesus, verse 5, when Jesus saw their faith. Edi makita ni Jesus jay pamatida, tiin bagana, iti paralitiko, he said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. Hanangin baga nga, you are healed. Tinbaga ni Jesus, nakita na di faith na nagituloy nga tatao, your sins are forgiven. Napakawan ti basol mo. Napakawanan na ti basol mo. Kasi connected ijay forgiveness, the healing. Isu nga kailangan iti agpaagas, may isa nga dapat mo nga maamuan if you are here. Kailangan nga receive the forgiveness ken ni Jesus. Tati hindrance, iti haan nga panakaagas si tao, they don't know that they are forgiven. Handa nga mo nga napakawandan gayam. Isu nga iday nga mamaysaan ni Satan isuda, handa nga mo nga they are forgiven. Amo yung gamin, ti sitwasyon, ti kasi nga tao, nuhan mo amo nga you are forgiven, you are clean by the blood, you are cleansed by the blood. Umay ti doubt, ipasok ni Satan diyay, no ada kang kararet. Ada kang dumawat ti healing. Yeah? So akaduan, nga ramida ti tao nga kasday, agpakaasi. Maasi ka po Diyos, uray numadmadiak, agasan da kasi. Pero ti dapat ko mang maawatan da, thank you Lord for forgiving me. I'm now clean by the blood of Jesus, so I have the right to be made whole. Apay nga handa nga mo. They have the right to be healed because they don't know that they are forgiven. So nga ni makita yung jay, your sins are forgiven. Okay, ado ti religious people ditoy, ado na gijay scribes. Now some teachers of the law were sitting there, verse 6,
thinking to themselves. Yeah? Adu dagiti teachers of the law, religious law, teachers of religious law, Pharisees. Religious, kunwari jay, sino na ito eh? Nga mang forgive ti sin. Why does this fellow talk like that? He is blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Kung kuna naman. Sino nga di mang forgive? Iti basol no halang at ti Diyos. Di ba ti amo lang ti Diyos nga Ama? Handa nga amo nga Diyos ni Jesus. So, He has the power and authority to forgive sins. Ti amon ti religious law ni Jesus is only man. Tao lang. Mahanda nga mo nga ni Jesus, He is God that became flesh. So ngayon may nga mang forgive. Amen. Nga mahanga da jay, ti topic ko. So din may nga nang forgive in baga ni Jesus. Verse 8. Immediately Jesus knew in His spirit that this was what they were thinking in their hearts. Dahito di panpanunuton da iti puso da amo ni Jesus. Di panpanunuton tayo in our hearts. And He said to them, why are you thinking these things? Apay nga panpanunuton nyo ti kastoy nga banag? Kakastoy nga banag? Which is easier to say to this paralyzed man, anya tinalaklaka nga ibagay, tira ito nga paralyzed, nga tao. Your sins are forgiven, or to say, amoyo ti or nga may sa iti grammar, hanak ka nalaing ti grammar niya. Pero ti may sa nga awatak no usaram ti or, no anya iti meaning, daday first nga word, isumat lang da ibagam nga or. Isu nga ko na anya tinalaklaka nga ibaga. Napakawan basol mo, when no, get up. Take your mat and walk. Anya tinalaklaka? Napakawan ti basol mo, when no, anya tinalaklaka nga ibaga. Napakawan ti basol mo, no, tumakder ka. Alaam, dahita nag-idaam, ket agawid ka, wano magna ka. Kalako na ni Jesus Christ, iso matlaeng. Dahito inbagak nga you are forgiven, kanda day bumangon ka ket bagkatom sa idam ket magna ka, pariho. Tikayat na asawen, the inbagak nga your sins are forgiven, the same ditoy, tumakderkan tabagkatom ta idam tamagnakan. Mo numalalayo ti revelation. Sana ko na, but I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So He said to the man, kaya't ko amamuan nyo nga dati power ti anak ti tao nga mang forgive ti baso. Kung kunanay dyan. Taragidya nga rod religious, ti amuda, ti ama lang ti mang forgive. Anda nga amo nga ni Jesus, isu ti pakapakawanan ti basol dito'y earth. So nga ano ti kakasta nga religious people, because of their theology, iti law. Handa nga mo ti message about Christ. Isu nga uray believer kadag ito'y panahon, handa nga mo na salvation and healing go together. Forgiveness and healing are just the same. Numang forgive, mang heal. Han nga mabalin nga forgiven na di ramot ti sakit, kat madi nga ikaten di fruit. Handaanan nyo nga no, agdalos tayo kas pangrigan. No dagiday amuda ti agtrabaho ti farm. Ket no parutam de ramot matinag di bunga. Tamalaylay.
Amen. Isu nga no, ginalusan ni Jesus jay sin, dapat matay ken matinag jay fruit nga sickness and diseases. Lagi jay ti kararag tayo nga i-reveal mo, O Father. Tamaawatak nga I am saved and I am healed. Kailangan tayo di ay. Isungan ko na nga you are saved kani Jesus, you are forgiven. Maawatang kumamot lang nga you are healed and you are health. Kaya i-meditate mo. Ti devil gamin, haan na nga panawan, ti awan amuna ti Word of God. Ti makaresist ti devil, di amuna ti Word of God. Isu nga ado ti born again, haan nga makariresist. Karkaroon no ti church nga pagdengdenggam, kat madida ti healing, madida ti prosperity, madida ti power ti Holy Ghost. Panghalaam ngay, kuma, iti power mo to defeat the enemy, nuhan mo nga mo, the salvation mo in Christ. So nga ado ti kakasday nga tatao nga believer, ay bagbaga nga believer, nga mahandang amo no anya ti dapat nga mabilib. Ti dapat nga mabilib, no inawat mo ni Jesus, you are forgiven. Kat no, if you are forgiven, you are healed. You have health. Naala ka na iti masaksakit nga place in transfer da ka, the kingdom of health. Kailangan nga i-meditate yun eh. Gana nga talaga nga mariknam nga paypaysuday aking ka. So, in the verse 11, I tell you, kuna ni Jesus, oh, hallelujah. Kuna na iti paralyzed man, I tell you, get up, take your mat, and go home. In the verse 12, kinmakder, dadya paralyzed, pinagkat na, yung nag-idaan at nagawid. Amen. Ngam first, ngayon instruct ni Jesus, ijay tao, you are forgiven. Haan nga, you are healed nga dagos. You are forgiven. Because very important nga maamam nga you are forgiven and then sa mo ma-receive ti healing mo. So nga tinaduma, pakawadundak ta niya man nagbasbasulak na puutak mo nuhaan, and then dinay nagpakawan na pa lang, handa pa lang nga amo nga they are forgiven. Para pala ni Satanas, adapay. So imbis nga i-claim da ko, healing da ko na palang adupay tibasol mo. So nga pumakapakawan, kaano kaya nga mapakawan? Dagitoy when Jesus saw their faith at that moment, pinorgive ni Jesus. Ano ko na ikang kati 1 year? The moment nga nakita na di faith da, ijay nan nga pinorgive. The same da jay adda ijay cross. Nga kaduan jay tulisan nga dagijay nga nailan sa kaduan ni Jesus. Idi in confess na jay faith na laglagipan dakto no agring ka nga king. That's the confession of his faith. Kuna ni Jesus manipo di tata, makipagyan ka kanyak in paradise. You see? The moment nga binilip tayo, in-accept tayo ni Jesus, na forgive tayo. And then, no amum nga na forgive ka, then tumakder ka. Because you are healed. Pagkatumon ti idam kat agawid ka. Agkuy-kuyog ti forgiveness ken healing. Dahil ti kurang kada tayo nung minsan, nga haan tayo, nga naawatan, ti forgiveness. Yeah? Isu nga makita yo, pinorgive ba ni Jesus? Ngayon muna. Idinsalakan na isu na di basol, anya isin maruno, nga nangyari.
insalakan na lang isunay di sakit. So da jay, kailan makita yo nga ti tao nga masave iti basol sumaruno nga dapat nga maagasan. So nga timay sa kanya nga ibilib ko I am forgiven. Jesus is my forgiveness. My salvation. Ni Jesus salvation ko, iso naman lang ti forgiveness ko. Basta ada kanyak ni Jesus, ada kanyak ti forgiveness because He is my forgiveness. Kanayon ko ibagay dyan. And then no na-forgive I have the right to be healed. To walk healthy. So nga radya ti labalaban ko, hang ko ay pagbaga nga awan ti umatak nga sakit. Amuyo no. Amuyo dagiti tunay nga preacher nga kayat da nga usaran ni Lord isuda wano isu ti ayab da. Isuda ti adu ti masagrap na. Ni John J. Lake. No basam di istoryana. Adu ti nang atak kanya ng sakit even his family. Pat nilumsot isunay dyan. Ni Smith Wigglesworth, the same. Ngam, nangap da. Tahang kababalin. Ngagbalin nga, healer or deliverer, no one, iti pinarmak mo. So nga doon na kayo agdangdangag ditoy, i-apply yo. Anyo ko na nga, apay nakagdangdangag kitlikat at dati umay. Iso nga da umay, ta i-apply mo. Taparakam ingka set free and iti daduma. Woo! Amen! So, next, nakitaan tayo. So, makita yung nga din na save, dagito yung nga tao di basol, na save na matlang di sakit. Ado pa ditoy, uray da di 38 years, nga di full of Bethesda. E di kunan ni Jesus, do you want to be made whole? Kaya't mo ba ti umimbag? Kunan di lalaki, awan mangitapog kanya kisidanong. Kaya't kunan ni Jesus, get up. Bumaong ka at magnakat, agawid ka. Ida jay, ingana nga nagkita na, kat kunan ni Jesus, o kitam, nagasan ka? Inkan. Di ka agbasolon, di lakat takarkaro ti mangyari king ka. Kahit nga sawan, na-forgive iso na jay. About sin, tinbagan ni Jesus. Because si mang believe kini Jesus, ti ma-receive the forgiveness. So alam nakita yun na dyan, you are forgiven, you have the right to be made whole, you have the right to be healed. Hallelujah! Healing is part of our salvation. Next, salvation, itay gamin atonement. Atonement. There is healing in the atonement. Atonement, Romans 5, verse 8 to 10. Atonement. Anya ti atonement? Daday ngay panangidaton ni Jesus. Ijay sarili na nga mangikapya kada tayo iti Dios. There is healing ija. So nga that's the reason nga no ag-communion tayo, mabalin tayo nga maagasan. Because declare tayo ija, in work out ni Jesus. So mabanta tayo ija, Romans 5 verse 8 to 10. Healing in the atonement. Ngayon adalan tayo, healing is a part of salvation. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Verse 9. Since we have now been justified by His blood, how much more shall he be saved from God's wrath through him? Save. Makita nyo ati, save, healed. Parehas si save, healed, delivered. Amen? Naawatan nyo ba din? Explain ko nga soteria tatay.
Basta dati mabasa yo nga salvation panakaisalakan. Ket nayon na ti health. Hanga mabalin nga da salvation nga awan ti health. Awan deliverance. So verse 10, for if while we were God's enemies, we were reconciled through Him, through the death of His Son. Amen. Having been reconciled, shall we be saved through His life. Nung nai-reconcile tayo, maisalakan tayo by His life. Amen. Anya di bagbagana ditoy, masave tayo by His life because instead na di blood na nga nag-reconcile ka na tayo kini Father God. No instead na ka na tayo di blood na nga nag-reconcile ka na tayo kini Father God, ijay tayo nga na-save because of the sacrifice of Christ. Isu nga ijay sacrifice of Christ, ket nalpas. Amen. Tayo nga na-save by His life. Babaan jay life na na-save tayo, ket jay life na agtultuloy nga mangi-save kada tayo. We shall be saved by His life. Kaya sorry ay, we shall be healed by His life. Amen. Tuloy ko, verse 11. Maawatan nyo ba? Atonement na ito'y idi binayadan ni Jesus. Naka-separate tayo kini Father God, in reconcile na tayo, ijay life. Anya nga life diyay? Life of Christ. Life of the Father. And not only so, verse 11, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation in the kingdoms, by whom we have now received the atonement. Ano yung atonement? Reconciliation. Jadi daton nga mangi-reconcile de ag kalaban nga party. Ag kalaban nga tao kuma. Ngam ni Apo Diyos si bagbaganay dyan. So gapo kini Apo Diyos, kenda tayo, ket na isisina tayo, kailangan ti atonement. So din may ni Jesus, so na tinagbalin nga atonement kay cross, so nga din dato na ti bagina, in connect na tayo, ijay Diyos, ijay heaven, iso nga na-receive tayo ti life. Because of our connection. Okay, niyatakat na sawan na i-connect ka ijay health, ijay heaven. Tikat na sawan na i-reconcile ka ijay peace, na i-reconcile ka ijay power, na i-reconcile ka ijay heaven, na i-reconcile ka kini Apo Diyos, na i-reconcile ka ijay life na i-reconcile ka ijay health na, iso nga ijay atonement, na i-connect tayo ijay health of God. Dahil ti kasala mang-alay ijay, mang-analyze. Kaspura na, ti Diyos, health, awan saksakit na isisina tayo idi, in mind ni Jesus, in dato na sarili na, tapno maikat na jay barrier. Da jay nagbaagtan tayo iti Diyos, kat na i-connect tayon. Anya nga na i-connectam, idin may atonement. Ti Diyos nga health. So nga we shall be saved by His life, the same, we shall be saved from sickness and diseases by His health. Hallelujah. Nagita ti revelation na nagitoy. Amoy iti aramida, kararag Lord, i-reveal mo nagitoy. Amok ijay ulok, ngamhang ko amo ijay puso.
Taado ti kakadwa nga amuda jay ulo da. Ket ti amudan kaputan naawatan da jay explanation, naawatan da nga talaga. But no umay, jay application na, jay mamakita, handa nga amu matalimudaw da, handa nga amu ti papapananda. So ano di makamun? Iti explanation. Healing is a part of salvation. Kukunalaw ta. Kaming tunoy, may ti sakit, matalimudaw mo to niya turtulungan na. Dapat amum de pinatim. Ta i-apply mo dyan. Tada dyan nga ro ti benefit na rin. Tapno ma-enjoy mo dyan salvation mo in Christ. I-work out mo dyan salvation mo. I-work out mo dyan na isalakanam. Na isalakan ka iti sakit. Iso nga i-work out mo dyan health. Na isalakan ka dyan poverty. Iso nga i-work out mo dyan prosperity. Na isalakan ka kini Satanas. Iso nga dakan iti Diyos. Iso nga i-work out mo dyan life of God. Jadi kahit nasawan ti work out your own salvation. Na-receive mo, ta i-work out mo. Hallelujah. Seperti naka-receive ka sapatos, isapatos mo, ta isalam. Ipagnam. Naka-receive ka ti health, iso nga magnaka nga healthy. Dati kasal ti mga work out. Ang kasala ikastan ti na daw mga explain. Handa pa nga inawat ni Jesus, kat i-work out na kanog, dunit na ti daga, kat gaputan nagdunit na ti daga, may salakan da, hay hanga kasyay. I-work out na receive mo, iso nga i-work out mo. Hallelujah. Whew. Amen. So, i-the atonement na i-reconcile kay the health nga God. Na i-reconcile kay the life na. Kat the life na health, pure, awan lalaok na nga sakit, awan sakit ti Diyos. Zero. Amen. Isu nga na dyan na i-reconcile lang tayo, isu nga ti supply tatakot na dyan. Health and life of Christ. Isu nga we shall be saved by His life. Gusto katang kumaday life, we shall be saved by His health. Jay health natin mangisalakan ka na tayo ti sakit. Amen. Next. Nakitaan nyo. Ijay salvation, di ba't salvation? Ma-receive tayo lang da jay ijay gospel. Mapantayo ijay Romans chapter 1. Kailan maawatan nyo na gito'y tapno ma-share yung matkadagiti na duma. Hallelujah! Romans 1:16-17. For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation. Ano man ang meaning to salvation? Soteria. That brings salvation. No, kung ano man ang jay, that brings health. That brings deliverance to everyone who believes. Kailangan nga tapno matagikwam jay health and deliverance, you need to believe. Not to believe jay gospel of Christ. Because the gospel of Christ is the gospel of salvation. So ang na bring salvation to everyone who believes. First to the Jew and then to the Gentiles. So makita yun dyan. Hangko ay bayin di Ebanghelyo tayo, so di power ni Apo Diyos sa mga isalakan. No, ibaga na gabi ang mga isalakan, hanyo lang papanuton, mga isalakan, iti impierno. Power of God nga mga isalakan, iti sakit. Power of God nga mga isalakan, king ka kini Satanas. Power of God nga mga isalakan, king ka kadagidjay, nga tatao nga managdaklakas dito'y lubong. Power of God nga mga isalakan, king ka, kadagidi amin nga negative things. Gospel.
gospel of salvation. Amen. Verse 17. For in the gospel, the righteousness of God is revealed. A righteousness that is by faith, from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. So makita yo, nga jay gospel, ti umayana da ito yung mabilib. Apay nga mighty righteousness, wala ta na forgive ka eh. Amoy gamin nung mapurgive ti tao nung naikatay basol na, ti maikawas kanya na righteousness. Hanggang mabalin nga na forgive kat nadalusan lang kat awan ti maikawas. Duwa lang ti mangyari. Nung na-forgive ka, naikat ti basol mo, ti ikawas ni Jesus, His righteousness. So nga, the right mo nga maagasan, gaputa nakausan ka, iti life of Christ, nga righteous life. Dagita ti kailangan nga revelation na rito eh. Iso nga ni Satanas, han nga makaistan ijay, truth. Tayso na kat liar. So no makita ti truth about your salvation in Christ, nga na-receive mo gaya mo, idi binilib mo jay gospel. Ada gaya mo kin kajay power of salvation. No, daging kajay power of salvation, anya ngay, kada. Power of health. Hallelujah. Hura bababa shaka. Dahito yung kuma salvation, papel. At the health nita. Iso nga no inawat mo, nakiawat mo jay health. Iso nga if you are saved, you are healed. Kitaan nyo ka di tinaawat nyo, Father God, Jesus, Holy Ghost, nagbabalay dito yung nga body. Aday jay truno na iti heaven, ngam aday jay truno na dito'y heart. Amo yo, ada truno ni Apo Diyos ito'y temple na nga dito'y. In our heart. Amen. E di ba, di nawat tayo ni Jesus, sinumrak tayo puso tayo, napan nagtugaw dito'y. Diyan nakatugaw ijay, the same, diyan nakatugaw dito'y. Isuro nakatugaw ijay, jay health, nakatugaw dito'y mitlang. Your body is His temple. Kakas jay, di kasana di mangrisi. Hanga masapul nga dakurtal nga tumaram. Ti tumaram de bilibem kini Jesus. Hanga masapul nga da medisina sa mo ibaga nga, di bali nagtumarak ti agas. Ada tinumarayan ni Bartimeo, apay nga nagasan jay matana, ni Paul, e di nabulag isuna ijay Damascus. Dinlihans ni Ananias, adaya tinumar na awan. Ngam da ikat, kasla siksik ijay matana kat nakakita. Ada ba tinumar? Dagiti nag-agasan ni Jesus. Awan. Tati Diyos, kitaan nyo ka diti Diyos, idinang create ito na awan ti material nga inusar na. Awan ti ragadi na. Awan ti martilyo na. Tay sukot nga ron ng aramid, ijay inaramid ang ragadi kin martilyo. Tilang inusar na kat na-create ti heaven and earth, amin nga makita kan saan nga makita, only His Word and His Spirit. Ulit ka, hanga masapul ti ragadi ni Apo Diyos, sana sukatan dito lang. Only by His Word and by His Spirit, kaya natin mang-create. Isungahan yung limitaran di kakayahan ni Lord to heal you. Hang masapul nga da kanong sa kamaagasan. O Rabashyaka. Kita nyo dyan na buris ni Publius nga na dyan, ijang Malta.
Napandi Paul, nagkararag, priana, na ikatiburisda, awan ti urisol. Adu tinaagasan ni Jai, because only by His Word and by His Spirit, God can do all things. Palakpak kanya na.